Blackya hambai tini media rong itruti bisingti ang kaisa information announcement kaina ni matangu me approach ni bobagrabu declaration loka ang butongo sang sini borong gunang honorable EM Onimes Department sini titi di sini ngui deputy CEM Sakha me approno notification nokhawo bone agini je post tongmani department tongmani awo holding khainai tani ke sing deputy CEM maromani region me apro bubagrabu clear Sakha to phana angbo kisa clarification rawi rasinai ani absent no kabangma samung sini edisi hapangni samung tongu gya ani absent no sini deputy CEM overall samung khainai di sonanai hani bangoi jeng deputy CEM hunai post create khlai thanai issue di sonnawi snam laikya on bai boss mi bai thagya sini samung no teibu smooth khainai ni bagoi di son karak na ni bagoi seng joto by teamwork mililai ko thalai tang lai ni bangoi opos create khaina ni nangka seng bus kango chini EM srogu haine increase khainai je tabo present EM tongmani ya chini bubagara agi busakha chini EM srogu seng te dosta zara seng khlainai omhai hene cheng salai tongo discussion khlaijak bo project abo sang khaine abo sang de sonnaya ko ga omon sang deputy CEM sanamane angkha sini additional table strong te smooth ke function khaine ni bagoi sang masnakha tani ke saichong de sonna onak somoy saichong de sonna na ne ke onak problem phayo sang deputy CEM tongkha ke table sang smoothly function khaithane wo sang samang sana hani bangai jeng jeng bubagra wan so ine deputy CEM khlaine hi oi jeng mi apro officially notification olaikya abhai salano je deputy CEM ni saklai jakha je 38 edisi manma salo abo kaisa mukumuni sal haike ba muitu khlaijanai salo ajaro bhai ke decision naka nahar mungtamo buskangni greater tripuralen ni je langma je lukurok no kogrumani abo busuk jorte bahai ke samung tangan bagi abo hai decision har jaka seng 23 August seng edisiman mani salo song declare khaine hanai agi ni de sunaja sini file put up khaija o salo deputy CEM declare khaine hanai inga prodino ne khlaijaka sini edisi je tabo present status tongmani abo na seng bahake smooth function khaine abo di sonawini deputy CEM seng post khlaile seng o jaga sini bubagrani je imang greater tripuralen ni je imang abo to sini moment cholai tangnai struggle cholai tangnai buskango seng greater tripuralen bo manai mi apro sini bubagra bu Sakha je ADC mani salhi palai mani hai seng financial greater tripuralen ni de seng palai manai jebabe sini tabo state mamani sal hanai seng palai jawi tongmani hai raijo mamani raijo security mamani sal hi chini Tripura state bu palai tongmani hai so greater tripuralen mamani sal financial palai manai obachini bubagra mi afroni kabangma jaga wo je pason ofron sai khana rokha omo ongnai hinai ge chini Tripura motha seng greater tripuralen ni demand no seng yakarya je maya sakjora no rest no greater tripuralen omo soba solei tongnai sini officially administratively je seng tabang ni sam khaithai na bu seng smoothly sam khainai hnai omo de sonna jau haste ni juto lukrok ni bagai lukrok ni wansuk mani ba lukrok ni je muchungui mothana hamjagui asake bebak hapangotu hapanga edisi hapangotu buka tabuk haste ni lukrok ni bagai edisi hapang sebok langani hekeba kabama kurbi bigra Tripura sarokno hamgnani buskang aguk langani bagi tam step na harjak ni buskang salo
tabuk taman harjaki to Haste ni lukurokno agi besong onek bar hambai rekha chini Tripura mothate bu bagrana hamjagui jono budogui o jagao toifemeni bagui tabuk bu haini hai hambai maro phiu teibu hambai maro phinai bwskang phainai salo chini bu bagrani je Greater Tripura Land ni chobano kahamkhe logirui tongbainani angthung hnoi narugu tani ke sini ADC ni tabok ni present status financially like weak जों जतन साइमानो sini on revenue kespa naguri जतन साइमानो जे sini approx 585 crore je rangma mane abo maximum no 90% no salary purpose जों pai thang mangke chini additional rang ro hnoi sajago kintu salary purpose ma si thangpai nge oro chini kwbangma scheme department wise je tak cholai tongmani abo जों properly samkhaimaya tani ke chini fund shortage phai fund crisis phai nge bonus जों tabok je limited fund ni bisingo bahai ke chini Tripura sarono जों sujog subida sep roi mana abo जों step by step one sok laiwi samung khailai tongo financial जों police recruitment khainai ni bagoi besung chini haste ha phango जों demand khlaijak chini buba grabai thangoi जों Delhi o bu potap khainai angke bad baki je vacancy tongmani ro abono besung bahai ke recruit khaimana au besung disonnanai tani ke oro recruit khaina ne ke kwbangma legal ni matter tongo agi je ADC haphang tongnai ro je babe chini ADC ni rules dei chini Indian ni constitution no je follow khaya khlaiwi kwbangma 2000 salo o memo ro roi klangkha chini function busuk nai bahai nai transfer policy bahai nai omahai ro kwbangma roi tong কিন্তু haste haphang afroni jora o CPM rok bono function khaliya nge tabok chini je state o rule khaitone BJP IPF no जों letter o borokha jate जोंनो o je 2000 salo notification no mani no जों smoothly function khaimana ja je afroni o memo ro man no जों sam khaimana ja aba hairok जों demand khaitongo asa khayo financial borok chini kok no khananani ngai hanoi nge जों abo mai thang hanke chini financial matter bu texture solution nai finance bu haina जों je nangmani jaga boinero ADC je 6 schedule tong borok higher education jora phurungmano medical college khaimano nene land and revenue o borok onek power tong chini oro bu power kore land and revenue bu power kore kwbangma problem ang tongmani bisingo phana जों chini bekar ro chini sikla jobok ro bahake जों borok no sebok roi mana abo जों tuluk study khai tongo planning khainai borok no bahake borok ni career ni bagai जों ব্যবস্থা khai mana abo जों one choi tongo limited fund ni bisingo barbar no sanani musogo limited fund chini thani kuno borok ni bagai alada fund kore जों totally depend khainai state te central government ni thani borok जोंनो financial approval lokhe जों je oroni police act mani bu जों nai manai nini job ni je vacant tongmani bu जों nai manai je pro borok na aprona जों nanai tuma khe जों tabo state ni thani bo ofan sangoi tong paithago kaisa sum oje aba hai police ni sebok tlangjak thanai nuo hai ke ba kwbangma post buksa asok thai buksa o tlangjak ni nimke thangnai hapang rogo abai ke o ADC hapang ke ba haste hapang ni phaching tei rooster maintain khaijago 40 30 70 amte hege khlaijak tongmani ke tabuk haste hapang ni nahar munguda tabuk ADC hapang abai khlainai sini nahar mung Tripura sani bagoi tani ke ADC ingkha Tripura sani bagoi state overall state nai hanke borok majority tongo hani bangoi roster boroni 31 69 ango nge thangnai sarkar
CPM सरकार बनो इमप्लीमेंट खाइकलांखाय एडिसिओ जे 3169 खलायो nge chung omo first ICO no di sonak khaje chung roster omo follow khaya hano tani chung follow khai nei ba omo to chini ADC totally chini Tripura sa ngna ni nango o jaga wa haifana chung chini humanity no nayo je ADCO non Tripura sa bu tong Bengali bu tong Muslim tong Manipuri tong borin bang bu chung wan sok tong borno bu chung khibiya haifana majority je population tongnai chini Tripura sa ni bisingo tongnai abono ngnai om haja ke chung policy khaini thang tongo chini service role chung sanana ni phaiching thang tongo jodiu chung somai nangnai tani hingka om legal matter chung hotat ke di sonnai meya onek consult khaini nango je law no sinai expert dok bai chung discussion khai tongo bahai ke khaike chini future ni bagui hana omo chung nai tong tomake finally chung 31:69 je formula roster tongmani obo chung mane ya tani ka mo Tripura sa ni bagui sna jago o ADC nge financial chung recruitment na khaike chung chini Tripura sa ni bagui favor nai ja omo haike ni chung sanam nai